kule project lena sisebenta indzaba yokuthi sisasebenta indzaba yokugucuka kwesimo selitulu sikhone ukuthi sibe nema-policies lakangiwo siphindze sikhone ukuthi sikhone ku-monitor lokho lesikwentako because uma ngabe singaku-monitor lesikwentako angeke sikhone kwati ukuthi sesente kona yini sisaya khona yini emgomweni wethu lesitibekele wona silive. Kusho ukuthi kulo mhlangano kusho ukuthi kulo msebenzi lesiwentako siwenta ngekusitwa ngule initiative for climate action and transparency lesiyibita nga-ICAT ubambisene na GHG Management Institute labasilekelelako siphindze sisebente ne-University yethu yala ekhaya yase Eswatini ngaphansi kweliphiko lekuthiwa i-Center for Sustainable Energy Research. Lesikwentako-ke ukuthi sibe nalamathulusi ukuthi sitawubuka ini sipote kanjani ukuze ukuthi sikhone ukuthi sesikwentile lokhu nalokhu sesikwentile. Kusho ukuthi esigabeni sekucala sasebenta tindzaba taka energy but sathina sesisebentile sakhanza ukuthi kunalokusele lokufaka ekhathi indzaba yagesi lophehlwe lophehlwe renewable ikakhulu nge-bio energy lapho sibuka khona ukuthi singasebenzisa lokusala emahlathini ethu nasetindzabeni tashukela ukuthi sikhone ukuthi singaphehla gesi. So sifuna kubuka ukuthi singaba nawo yini umgomo waloko lobe singakakwendi nasenda lesigaba sekucala. Saphindze-ke sabuka ukuthi kulesigaba sekucala besicishe sibuke tindzaba letikhulumisa kunciphisa emissions under mitigation. Kepha nyalo-ke sesibuke ukuthi ake sesibuke ne-resilience yethu lapho khona sithi khona ngabe yini lesikwentako ukuthi sikhone ku-adapta ku-climate change. Sesibuka-ke luhlelo lwetempilo netemandi. Kanti-ke loyo mbukeli bekunguye umcondzisi webetangoma selitulu Duduzile Nhlengethwa lochaza kabanti kwekuthi kumgcokwa ukuthi live lakhe imigomo letawusita ikakhulu ekutheni kulokunye nje kwekuthi kwakhiwe gesi lohlandekile kude kungabi netinfuthu. Kanti lenye indzaba lesiphindze samkhulumisa ngayo ngiyo indzaba yetempilo ngitawubisela kuwe nje LinkedIn kulesikhathi lesi. Lethiwe siyabonga kakhulu ngifuna lokuthola ukuthi ngabe vele nasikhulumela indzaba yokugucugucuka kwesimo selitulu nendzaba tetempilo kuhlangana kuphi lo? LinkedIn kugucugucuka kwesimo selitulu netempilo diyangena ngani ngobe ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi uma selina mhlawumbe imigwaco iyabhidlika kungasafikeki. Kepha-ke sikhulumisene naye Duduzile Nhlengethwa yena umcondzisi webetangoma selitulu lochazile kwekuthi engabe kuhamba kanjani lapho tingena kuphi asesimuve ukuthi ubeke kanjani LinkedIn nawe mbukele ekhaya. Tempilo tiyathintheka nasikhuluma ngekugucuka kwesimo selitulu nemgomo wethu i-NDC indzaba yetempilo satibophelela kuyo silive ukuthi sitakwenda konke lesingakhona kwenda kude ukuthi tempilo tethu tikhone kumelana nekugucuka kwesimo selitulu. Bakhona-ke namusha ukuthi sitobuka ukuthi kuloko lesithi sitakwenda ngabe yini vele lekumele sikwende and ngabe sesi-enshorisha njani kwekuthi siba nelirekhodi lako konke lesikwendile kude sitokhona nathi kutibona ukuthi sihambe kangakanani sikhona nekupota kumhlabuhlangene. Lokhu-ke kufaka ekhathi tindzaba ukuthi kufuna kube ne-capacity building nabo labetempilo baconze kahle ukuthi ngabe vele bathinthe kanjani ngendzaba yokugucuka kwesimo selitulu. Lekufaka ekhathi ukuthi nasekuvaleke imigwaco njengabe imithi ifika kanjani esibhedlela bona abantu bafika kanjani esibhedlela ema-temperatures ashintsha ngabe tifo tishintsha kanjani yini ngeke kufuna sikwende kude sikhona kumelana nato.